rogo. Mama, yeah. Inabidi nisonge, mama nisonge, inabidi nisonge, mama nisonge. Mbona mnapenda kwa nini kusengenya? Asa hapo irangongira nseme jamwino. Mbona mnapenda siji kusengenya kusema sema? Nimeitwa na Mungu sio mwanadamu. Mbona mnapenda kusengenya watu? Mbona mnapenda kunisengenya sengenya? Mbona mnapenda kunionea? Wajumbe karibu sana ndani ya show Eke Singa Live. Jinsi chika wanaochia wanaambia ekara asaire ensemo yoboteli ekara tu bwato motela se studio. Oyitoko kwana nera siri tukulia rero atumanya mange igoresa bari yaje yoboteli na kwariganira umuntu murigereria elyo kwana mo na intwe elyo tatengerega ekara tu no motela se studio. Karibu sana ndani ya nyumba mbale batakomanyeti elinde wamena ingotoko kwana nera sema ambia ya bono. Karibu sana kiko kwa seritari yao. Nchesa maleta Ruth Nyaboke amoteri ya matero ya Injiri. Umekaribishwa. Karibu sana Ruth Nyaboke ningo na Ruth Nyaboke ngaji yakorwa. Ruth Nyaboke igakuru Jogvilla Kisii Town. No agotera matera ekuru ororo. Andake mbale bakore for the first time mbale babiri bakora sa matera obatera ngori by the way wakumanyikaniri sana ni songo trokorra sembeo ogotera ukona kwa bange bakumanyire na koroko gati ya matera okona kwa troko tenga ndisana matera ogotera wakalenga ogote disonge volume 2 volume 2 album yaka album ile ngobate so far na ikiri volume 3 ni songe kore volume 2 andake Ruth indi kwacha gete gotera buna Ruth na chagete gotera kuru 2013 but officially go sokie album soketi album 2016 ene album ya ntangani ene album ya ntangani Ruth go konya gokina iga tima etia kego kyobotera kai kwa manyete na kinje buna Ruth na bongotera. Okay, in my family to kuna roho ya muziki. Wakonyoratie my brother yanenere ya Sirete alikuwa msanii but alikuwa hajatoa album yoyote but alikuwa ni msanii wa praise and worship live music. But wakati alikufa akaniambia nimekuachia hii. Sasa mimi nimekuwa mdogo ni kama nikiimba. Bado nimekuwa Sunday school naimbisha watoto wa Sunday school na bado nikiwa na hiyo moyo wa kuimba. Tukichezea ngoma za Rose Muhando kukua hivyo. Ikatekeka 2013 na mimi nikaanza kuimba live music. Andake whatever your family andake ka yoko where you come from Ruth oyonga yako whatever Jogvilla ni kwenu ama unaishi hapo ngajise inonka ibon Jogvilla ndo home Kisii Town ere imeyomu chobosongo no kwa sema Jogvilla ndo nyumbani kwetu kabisa. Okay whatever sabari ya gotero gachaka ugacha andake asama tera manga twakorore ko gotengera utiso tima itina ikokuwa lengo motengi okamagocho boteri ozoko motengera bado no moteri yo ngigosa ji asi video chote chininge ndokorocho amangana so tiso nimeanza kuwa na Utiso 2016 tulikutana na Utiso kwa crusade moja nikiimba live music so Dennis akakubali kunisaidia kurekodi albamu yangu ya kwanza Dennis Onyama sasa ndio tukakutana hapo na Utiso akanichukua kwa grupu yake niwe ninasaidia kucheza ndio tulijuana tu hivyo mpaka saa hii yes kono bano wacha kilo botelio ogotro ko gutangana ka record rate na ndi umuntu wato kubata ko bokono Onyama na record rate studio yao se wacha sanga ko record ya na record rate se studio ya Onyama volume 1 alafu mpaka shooting I think ni Onyama tangu hiyo siku mpaka saa hizi kazi yangu ndio anafanya wonte tongo mugano obu ya guchaka na kyo chaka tu ya life history guchakira ukina kwao eskuru yao otache ko sense moyo wote. Okay, eskuru nche tinkulet school number 1 na tikerete class 6 eskuru ya wete nkongo njera gite ngaranga bona ya omire tikantike but bado nilikuwa naimba live music so nikakuja kataka kuila ni eskuru lakini ngaranga viangire mate eskuru kero kwa eskuru ni kwa watu mkiolikuwa kusoma na gogo soma but nje na kwata ile kitu ya kusoma ikuwa but sasa nikakuja nikagundua kitu yenye nilikuwa nayo kwa kichwa ni music so eskuru ngachangatika but my history nikakuja nikapitia challenges kama kabla hata nitoe hii album ya kwanza Maboka Konga ando wanataisi urudi shule karanga skuru baadaye kwa nkongera kwenda alina bengi ya muntu utaigweti but bono ngachangatike skuru ngabera isko gabu ngabango ndachikurusede tunatela live music muntu kwa no siringi 10 muntu kwa no 200 mara kwa ndo kwa weekend ngabango nyagotare bono ndio nikakuja sasa nika invitiwa crusade moja ndio tukakuja kukutana nao waimbaji wakanishika mkono. There is nene yake to drop skuru ukasoa hoteli nyingi
Ndikia gerete nga drop school nilikuwa sishikanishi. So shule ilikuwa ngumu kwangu. Si ukarona the only thing you're city na utanzo sine obulemero bw'ekibesa ndati. Obulemero bw'ekibesa mbwalengo in my family tulikuwa poor, alafu pia na hiyo nini imechangia kutokuelewa, but na pia kuwa umaskini ilichangia pia kwa shule. Okay, bono tuakore nseme yu whatever na bono school no the best option no raso nsemo yobote nkigegia ko inspire ga ko mungu sana bonde gentonda akore piti ganso bote. Before nso hoteli in my church kanisa na alikwenda nikiwa mdogo Sunday school tu igento nginyo leteri na lenge Sunday school. Pastor alikuja akaniambia kuna mtu mwenye alikuwa anaimbisha tu praise and worship live music, akakuja akapotea. So in time ndo pastor akakuja mwalimu wa Sunday school akaniambia unaweza kuimba abo kunyara hoteli bona yeye ntoko kora kiendelea gukora kigendera hoteli leo hatuna mtu mwenye anaimbisha. So it's like sitaweza, nilikuwa tu naimbisha tu Sunday school, but sasa kwa watu wakubwa nilikuwa siwezi. So mwalimu wa Sunday school nero nguseta akaniambia unaweza kuimba praise and worship. So venye huyu hakukuwa mwenye anaimbisha nikashika hiyo mic nikaimbisha. Tangu hiyo siku ndo nikaanza kuimba live music. Koko tero koko tanga no kwa recorded ngorokioko. The first song kwa recorded. The first song yote banga Yesu, jina la Yesu ni dawa. Irango karango previous story orago kuna igoro gotero ku Yesu ni dawa. Ni dawa, 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 Yesu ni dawa. Yesu ni dawa na kwa tera kwa lengo gotanga ni kwa tera kwa Ruth na kwa tera asa ogati ogotanga ni magayo gatebege ntaro chara akore talent ya yakarone talent yo muziki agateba shule hapana yanyarika ne bitango byabera bibiri bitatu akarombi yabona so ensemo yo hotel wono kuomera no nyamo kuomera ni notice otiso na kia korete ose ngana kimo akatomo kamanyana na kibono go so ensemo yo botenge ko era matera mange go so to gachaka gotenga chi video. Oh, that crusade tulikutana na Otiso, Onyama alikuwa wasanii tu wakubwa walikuwa. But bona kere na aterete live music Onyama akangusu na incha akantemia unaimba vizuri sana. Uko na song yenye unaweza record, nikamwambia ndio. Sasa akanichukua Otiso alikuwa hapo na mwatari yuko kwa Samuel. Samuel akaambia Otiso msichana anaimbanga vizuri si akuje kwa timu yetu. Akangake resi mingamotei litukelie libone crusade na ndana mba bwate ngao. Kabate tingo nyara esenge chumo pastor na incha atakemete lazima niimbe live music mpaka afanye nini crusade ishe. Bakagenda bono tuchiti ukwa na notiso. The following day Dennis akangake resi magante kuja kwa studio record. Kaenda dende nga record ogotero komo gukangeteri bagali ogotero komo. Kenenda ko record ngaroro ko record bono mbu yabona ngachanga motaito ko record album yonsi. Nchendi kichibesa ngenkenya gwakana akanda record chibesa chikambora ngumwakana. So life ikaanza kuwa ngumu pia. CD ugo CV budget yako inakuwa ngumu wewe mwenyewe kujimudu familia maisha yalikuwa magumu. Bona hata hiyo album ya kwanza iko nisaidia. Naona shooting ikambera akamkubeka chibicha. But Mungu akafungua njia from nowhere abantu bakambwate si batatu kabeke video yule Dennis na Pastor Lawrence Nyanuga na Bishop mwingine hapo Wasuneka. Ndio wakanisaidia nikaweka album yangu ya kwanza video. Amatera akaikuwa alikuruhusia wakombose ndio kwa tele studio. Amatero ncheti ndiko compose. Mimi nikikuja tu kwa studio nakuja na idea na tabanga ngaki nataka kuimba jina la Yesu ni dawa. Abudi dinka na stay studio abu ngentukia ni dawa ni dawa ni dawa so producer ani mwenye ana produce ananipigia beat chorus ninaitengeneza hapo kwa studio ninamaliza alafu sasa ninaanza kuimba vitu vingine vinafuata tu. So tubuga dino kwanda kwali kama tera ndokora mazoezi yuko rumanya gocha kwenda studio ayo kwenda studio rero ando wasaki gotera abu ama sometimes konyorekere na onenda ire matera acha no motu na boka na bike sisi miana na record osedire no ngokora no egasi nyumba abu nebunga gotera gite kwachiro motu na arabugorie sime na ande na ara record ye sauti ona kire kwenda studio na bonko bugorie ligerie ngaki ogotera kunga ni dawa na tera abu na enda na in the studio. Yes. So abande bagotera kuganjira butuko ngorusie buko amatera iko kurusie buko so kuri what happens in society kwa tera gotera. Nchitindi gosoma buku na rusio gotera singijo bado niko na issue na mambo na kulikake usiani gosoma keo but almost ya matera ne ngorusie pastor kira kurandi njiri wakati niko church pastor kiubili nasikia ikitu imeniguza ninaandika chini ama nenaru abune message na ikanyobana pastor rara ndi bebori na acha kundogotera kupitia ile basi yenye alihubiri. Yes. So kakaro wachiro sana site crusade wacha sone kanisa message ya pastor ara that's what you use. Abanta bange bachakire bagokwana mange na koboria mande.
asa gotero kwa watebo gotanga ni dawa ni Yesu tigatone nsema ndi studio turako iwasinini tumakwera tumakwa na mange igoresa bali ya yobo tiro monchu muri gotore no mote Ruth Nyaboke unakogira ko resa bali ya yobo tana kia chagete ngayekire na ndike ngakeke ngere kieke tatangote na manga kodre aito guchu gukwana litukuria rera na kwemanya mange igoro yobo tele watona nsema ndi studio tunyoro gotera ni dawa bade badai makwera na gocha sole akatokamba no mote wili tuko Ruth Nyaboke we can nsema ndi studio tunyoro gotera ni dawa. Hallelujah, Prophecy Production.
oitore na se studio chinse chigawono chiawono mambia ekera tokoligeria sabari yaye yobote Ruth sama tukamange unakuwa vera industry andake emiaka ni kwa vera industry ya gospel industry kwa sote album ya Ntangane Urnaso gati album ya Ntangane tingi nimemaliza 6-7 years 7 years challenge iri gwetera industry yote bana kyoboteri oboro bumbu bwate mu chando gite ande buna yo moteri mechando kwetera sense mu yoboteri bwa emechando ne menge challenges ichiroro alafu number 1 oba ino muntu uri utakwati yo mwana bako drop gotera singejo kero umuntu kwaso kile album ya Ntangane abuno amatemo ako chakiro sibono no yani obwate getiro utaitugutiro utarakura challenges ichiroro kero kwenda no mukutano ego kwenda umukutano kwenye pastor ukwana naye yani squeeze pastor kwanza tambali kutakoba tengaki kutano mukutano ile ngoko era ngo tenga ninchu ni maitega ziuko cha wakora nje nje ni maitaba tena bako appreciate lakini kero kwenda oro kwa burumba kanone FM kuirani asidi squeeze kuna chita yororo wono gwikari mo pastor woche kumatabigo ngaki otenga genda ngo gotomera ande ta gotomera osekwa enda chisidi kwa chikoni chiasira osekwa umuntu ku invite ta go kwa anything so challenges zinakuanga mob kama mtu mwenye una moyo unaweza drop hata kuimba lakini so ni kitu nikuja nikagundua huduma kugendereria huduma ya usopateli obobo gendereria gwikeke wango kende lazima uwe na mtu mwenye anakusupport ama uwe na kitu chenye kinakusupport kutoka chini lakini otegemenga no boteli gwikeke gabo gosukiko chimotu unaweza taacha kuimba Watu boko ubantu tware ngente ko ageko support kando no boteli nkyo gokora Ruth kando no boteli ama business guy nafanya tu biashara kidogo tu kuinua kipawa kiana okay bigo ni biashara gokora na byo kubwatira na so boteli kwanda gusukoma tu aso boteli una gwacha gete andake una yo moteli nkyo kwego keria so boteli yobo engasenga kie kwa bila industry ende ko gara number 1 kwego keria unajulikana kwa mataifa yote pia Mungu anakusaidia unajulikana ama ndikende andege kugera nkwego kele no hotel yobo ninapenda sauti yangu napenda kuimba by the music nayo yani afadhali hata uninyime chakula ama unikataze nisifanye chochote lakini unipatie time nimwabudu Mungu yani music ni kitu chenye kiko ndani yani ninafurahia wakati ninaimba na weki ngokora hata nikifanya kazi yoyote unapata every time naimba tu kwenye rasa ndo sikunde kwenye hotel so ninapenda ninajivunia kuwa mwanamuziki yani ni kitu chenye kiko ndani najivunianga tu kuwa mwanamuziki kuliko hata hiyo biashara kuliko hata mimi so unakio kumanage biashara no hotel asi biashara ku manage kirenta chitu mukutano abungu manage cooperate usikire bwato mukutano bwange abungu liyo muntu ntenenera nakuja namlipa jioni ananisimamia naenda tu ama nabungu sie kapi na agenda kire tu igwana neto no pastor igoro ngendo singa ki oyere kuna tu igwana nire abungu sie ki biashara bya nenkore ngende but kire tutara igwana buya nabo kutigo muntu ngende ose ntigeti ngenda gere ngopareti singite biashara at least unapata kulika hata ile unaenda kufanya tu bure Kusiga mantu batabateria bange baguchaka bali basukire bali kiwange kemo bali nse bali baguchaka bona ayibuna Ruth mundu nani mwakoreye collab nere nsemo yo hotel na kore notice collab yes collab so ine muntu gwakorene collab sorongura gusi mtu akorete na Dennis Onyamo gotaro kwa gotanga moto wa Yesu shuka but iko in YouTube atwarete tutrafake gutoka utinga ntubike tu YouTube but ngoro audio alafu wana tukakora na utiso koro kunkore YouTube gotera papa imela papa imela umuntu umurigire ndatora nyoro gotero ku papa imela gotera bakorete na Douglas utisasa chi collab chiri abereka okora sorongorwa gusi nyana mote Ruth oyitena se studio sema mbi yabone imejumuro uri wegezenga indize TV obwansu wo muzo nyoro gotero ku gokoro kwa imela ogotera Ruth bakorete na Douglas otiso ekatete gusanga amona ya mangenjira mbale bagandate gotubwatia ntarenda senseme yako kuna Jared Waro I want to show iko fire dedication to Oron Dizi TV crew mimina by name ngate mimina adoro kuwa Catherine ngate mimina by Dizi ngoja kole awata watching live from Minneapolis awata bagari chinse mo cha Minneapolis ekara awata yabono ni gate ngate Dizi TV Jared Waro pick up sana shout out abantu bonse bibare chinse mo cha Minneapolis ekara awata ni gate ngate Dizi TV gotera chinse mo yumchanja igesinga igebwata tense tumeishi na kibato asante sana ojegisa ira awata wako ndani presenter Vinisho iko sofa ya habari kutangaza yingo lige liande by the yatoranda semende tonyore ogotera kwa ye Ruth na Douglas yotisogotera gukuru kwa email garango nango igoro private tira una koko genda gotera papa o email chineke papa o email chineke mwaminifu wewe email chineke kimbili Rehoboth Studios.
ndani ya show akatora santunde ya gayo mwere ntunde ya gatoto imeandizi TV once womo gosi baba imela ogotera kwa Ruth Nyaboke korapa ngo na Douglas Otiso akogotera kwa Rasembe kerongo sangagana ekeroto konya gukwanira ensemo yo oboteri ekeroto gukwanira mange na gukwana igoro yo oboteri boito ime yorogongo rwagusi bono Ruth oboteri kwa bokorere nando kwa bwateri na abateri banda bange asokunyara gosokia materaho uno wachagete watete kwa batoko boka mausasa semo yo boteri uno gukinega muntu nari kwa bwatane nero so kwa bwatire gwasukiria karangwa to muntu ko batoko boko semo yo boteri tina wata montoko boko but nimepromise watu wengi mate hata kama bado tumeshakuwa bado na tupate udhaifu kwa sababu bado tuko chini kidogo so tupate udhaifu wake wewe chibeso sikiango but bado sijashika but kuna wenye nimepromise ama kuna wenye nishafanya nao gorapo njoko nyorete ndugu Diamond nyorota kora tunere gorapo bora era shughuli kerekere gento tunafanya tu but rende ande mbale ngoro ngoenda nona asiga na nyoru muntu agotera mpaka kwa marora mabire koranga none yanga yukabegete kwa marora nona mabire koranga none muntu yabwenda hata sisi niguno yanga lakini tunakuanga na ile moyo ya kusaidia though ni ile bado kiwango chetu ni kidogo but rende na wange promise tin God Mungu akinisaidia nitawasaidia pia mimi toreka umubegete chianga chingiye bitenge biya chianga chingiye chianga chimoko beka una yabona mokorte club asakotara kwa Rasembe tore chianga chira maridadioka na chikostu musi chika imoko Rusia nayo kugora emoko umwakora shooting oseka yobi chianga chimoko Rusia eto kugora ukitaka kufanya shooting lazima namba 1 ujiandae wewe yariga ni borongo maitenga ki egente kengo chigokora kontete necheke perfect wetane nona inara korego chimago matekero kuimuka tu agete ukutaka ekikia motu akengo chigokora kebe perfect wetane kikia mai igono kungo chigoso kibonega igontete kobe more than perfect wetane nono kungo chi ukokwa rure ko imela so okonyora chiango gosona nayo kweriga nikirigento gwakora kirigento aya ukurange nona bantabo bandu kubakana kwa bakana bakorerega siyo igobona abantu ole betigare batengete naye rutu gote chianga chokoba nayo kugura chianga nayo kugura naye transport naye lunch kila kitu obo bimere chianga ago ganda bahera na chirocho wasema gotigere aya bakwenda na chirocho so ando wapimere chianga o maina kibago ikaso go shoot na kibakora na kyoko baka nande bagende so ata ravru una otoro ko email how much did you spend kwa irete aso o shoot otoro ko email agoka ku record mpaka kukora full ilete 60 70 nikiweka mpaka transport 60 70,000 aso go shoot yoko Telecom imera woke ukita 70,000 through your business ukamanage kure 7,000 70 aso go shoot yoko Tera umoncho mulike ni wetena high expensive it is aso go shoot yoko Tera chikozo mutiba begete cyanga kiri abatenge babegete egako bagurira abayira aso baje bakore video naenda abakane bagendeka so expensive andake ase nsema ya mother time I saw you with Rose Muhando I don't know semo bwate cross and yonse kucho sokia kwa Rose Muhando because na koronere ona tina mana ki no bwato muruburi bwo koroko Tera na Rose Muhando ama what is it ni bwato muruburi bwo korona na Rose Muhando kwa Tera but mimi nimekuwa ninampenda by the way ni model wangu nampendanga simple na venya naimba na mimi natakanga kuwa kama huyo mwanamke but tulijuana akiwa hapa Kisii wakati alikuja alafu pia tukakutana na yeye crusade Nairobi kabla corona ikue so ngokuwa na tole but sasa tunataka tu kufanya gorapo ningeendete ko prepare all right sasa ndumo nchumuri ni wetana begete kentoliko baguchi kubota na Rose Muhando ekerokera so kento betogo kumanya na ukoletera gase limlet na gukobekira umanya bateri bagusienjira bakubate na bateri bande eliko ne kinango suka bala senchiri ya bene genda gutubwate genda gusangama na into kwa namo na into number SMS elitogo chikokwanera ase enchira ere engiya nande asoko ligereria twabara amatera na arochiete ngorangora yani alitocha achiete ngoranga amatera tuache sachinsa 12 chia mambia worship songs erete ngorangora nande toikasegete ganse ya muchiboro twanyora amatera na aroterete otarango tuna ukuru kumuno umuntu karangu ranga baite kwatera kumuno he umuntu he umuntu he umuntu he injo kubuliga ntugetegero yo kwatera kumuno atarache gukwa na mangiro ya matera ya matanga ninda kubuliga nteka migiro kwatera kumuno otarango Tanzania kwatera kidomodomo Otero kuno ukuru sete kidomodomo oka translate dana kutese ke gusi osoko tero kwa kwa site nchira yawo kanya ko ibeka na no gotera kulikonde
Agotero huku iko ngoroseti njira yani. Though nilikuwa nasikilizanga hiyo song but rende na nje ngoroseti say about my buna njo mwenyene bono buna ubongo bwana bwalingeti sengenjo kuna vitu zenye huwa ninaona. Matera nengotera ntindi gotera gento sengu gukora kende amatera mange ngotera gento kilikera ororo kiliki apeniri usike gocha almost ukitaka kusikita hizo worship zangu zingine hiyo nterete place yenye nimepitia kitu chenye nimepitia hapa nyuma ndio nikafikia hapo so omonu iko nterete life history venye huwa ninaonanga watu wanafanya iga matera mange no kuli what is happening in the society. Yes, kitu yenye ina happen tu kwa dunia tu hivi unaangalia kwa ranga una for example kama umonwa okonyora nonekere kwenda ntuli salon kuminu tuli ntunabakungu okuikaga alikuwa nyora abantu bakunyokwa na useba kone uri musibati uda tumaite labda nenge ni kwenda lakini kwa nyora ngwangu kwandira bara agenda y'umuntu gete usikwara rubuna abantu baikaransirita abantu baba yani umuntu okogena nono umuntu nabagocha kotebenga kinchuma te Twitter no mwaka honest nini okora buna gukwa no ranga buna rugwatu umuntu yani so unaangalia vitu kama hiyo ndio fikishia na wengine pia lazima upitie kwa wimbo. Interest ya nene yoko sokyo gotero ku umunwa inki yarenga. Interest ya nene ku sokyo gotero umunwa yarenga venye watu wanapenda kusengenya watu. Na pia gateti nyomo cyabo cyasalikire. So ndio maana nikatoa hiyo ngoma. Totara atigara umoncho murigirika bwa sensemo yo muno ntaite producer yanera toira sogotera aria matangani twacha kirite kumnebere chamambia chi worship njira kalete bia sana. Cool. Chingia chike otarangolo gukora ku makutano manukato okay manukato ngotero na manukato gotero kandake iko isaranse to kalengere na essence yo gotero kokosokya ngorokyoko manukato ni cover manukato kule cover ya Fanuel Sedekia ulikwete but napendanga worship songs hata kama tunaimbanga praise but njebono ruto manyene nanjite worship songs ono konyora ando sesingo chikotera gotero kumanu yani ndio inakujanga kwa akili manukato ono kwanyoranga na kungo chakera gotera mbanga ndo anta yesu nani barikingi ukimba hiyo song manukato so nikaona kwa sababu na wabarikingi wacha niwabariki na wengine pia wenye hawajaifikia kusikia venye ninaimba so nikaipiga kama tikapnya gotero uko kwa wata manukato sasa watoto kwa manukato kwa Nsemende studio toko kunetwa sinini kidogo tu tumaka ndo chibireto byachirega na manga tubantu ko kwanza reka mbwatene chinke sana tuyatira ntoko kwanya watoto koko sinini asenchire yabene Nsemende studio tumaka irana tunyora kwa toro manukato umeweka wimbo kinywani mwangu Yesu niachenibe production haleluya umeweka wimbo kinywani mwangu Yesu niachenibe wewe uketie juu ya vyote sifa hizi zifike
mwancho muligereria ogotera kwa Rosemba ogotera kwa Ruth Nyaboke worship na maeta bange ntumaite iganse gotera matera le chimbero akini nyirabona nerengotera ra matera aria akogenda ngoranga gotera tucho kubatokera badaye yakatonto gusuka ogotera Elieta ria Yesu Elieta ria Yesu Elieta ria Yesu mama Elieta ria Yesu Elieta ria amaria tonsi bi otero kungocha kuri mwancho muleka to gusanga mu na Ruth eri bode ndeli achira sensemo yemtendao bado bagana to gotuma maboli gochaga iga bakobona ki ayepa ayaba nole people na ori ajire gatoto yametirieta obori gatoto mubori number 1 ameolewa Ruth ameolewa nauliza ameolewa ayaba nole people soon. Is your question answered? Soon atebire soon nduraro belito na atebira kirenda sabono una atebire na bereka sabera kuronyaramba onyanje shonike bwatense na Ruth asante sana nona reko ande nseme yungate na kwanyara gokoiraniria ibo nande ngaito ori bwatere tina manyamero belikia bwatera kinyo ko bwate mero beliende yonse muchando toyo nero rate asenseme yo gwikira bonjo muligereria ekerto kwanda gusuka muturuto amatera auto abre toko nyarigereria twabere toko nya chi message kurwase oboteri wao andake ase miake 5 ere bosio nkaibero chibuna ero ase miake 5 ere bosio igongeru cheko ba omoteri monene. By the way maombi yangu saizi venye naendelea kumuomba Mungu ni anipe tu favor anirejeshe tu nyota. Akishanipatia nyota na akinipa hiyo kibali itakuwa msanii mkubwa miaka ijayo. Lakini sasa maono yangu saa hii sasa miaka gota 5 nitakuwa msanii mkubwa. Aso kuligerera boniga emiaka yachire buno kunya gusuka ne miaka ngonya kogendere nando maite nowadays abantu nkoligerera baratana ki omusubati oyo oso musacho oyo academically ensemo ya masomo buna bone miaka ngogendaiga yagro maite ke gwekanda ke noga ni komenta masomo no ira ne skuru no roberi kwanda kujikora kosiende ochigokora kende elindo kunya gusuka enyara kokonya sensemo yo boteli oche miaka ere busese kerengeri ke skuru wana to ikwa begete kando sana to getete kerengere ki skuru kereke na begete kando but asa matuka gocha mutua intete kuirane skuru eliyo kufundishwa gesongo ikigyoka lakini asa mangani gusoma nge kirasi intete kwenda tu ichibesanga sene kulingira ne skuru kufundishwa gesongo gyoka na kira nkonye senge cha maono mbwate ngombwata maono yo kwenda chinse chisco so bile gesongo naro bado to konyara so nataka kurudi igorende in short no bwate meroberio ochikotere siko ya Kenya ekero emiake gocha andake buna bona siko ikira sekerengeke kwanya kogende siko yense ochikokara ne function no crusade no nkende ochikotere osomukuta no ndobonse siko ya Kenya sina chiri siko ya Kenya tu Tanzania but chi promises na bwate ne chinyinge cho kwenda chinse chisco do sasa passport pia ndio sikuwa nayo but this year ni mwaka yangu lazima nitaenda hizo inji na mimi nihubiri injili iga ntaka nengora no skuru you learn more English kurugabo omanya kwa chinse chisco andake ekerenga kya kanene pi ya musemba ko chaka kotera ningi ekerenge kenene kia musite mpaka nchake kotera sikutaka kuangusha ile nyota ya brother yangu yenye alinipatia so unaona yeye alikuwa anaimba na sisi bado tulikuwa wadogo wakati alikufa watu walikuwa wanapenda music yake ya live but na mimi nikaona siwezi angusha hii talent senge my sister oyo Oromo nene alikuwa mwimbaji pia anaimba gospel music live yani music but sasa naere agacha titima tuna kolete ikarudi chini but anaweza imba ukimpatia mic anaimba live music but sasa ile okote bingatera dili ule praise and worship kanisa limonyo otabingatera kwanya kuengusengusa ile ni nini kama ikadrop sasa mimi nilikuja kama wote walikuwa wanaimba nikabwate gekyo nikanyokie resi hiyo senge nche biro beto byakira oyo nga ntomo nandaraga okobori ari yu maridi ngaite intwanyaraga tokoiraneria ri bori erio gatia bori amange agendrete gocha abasane bari bagukina bono aibuno omusani osobuno moteli osukire ekerenge gokara bona asa kwarenge inkiora abatebi abasane baguchaka bono abasani abagutaka bona entongo batebi number 1 wao watu waombezi prayers is the key ukiwa mtu muombezi unaweza kusonga hatua nyingine alafu pia tafuta kitu ambacho chenye unaweza fanya ndio at least ulift hii usanii wako kwa sababu bila pesa rekenekia Yesu leo ni Sunday bila pesa hakuna place utaenda na usanii lakini ukiwa na pesa hata kama wewe hujawahi imba ndio unakuja leo na song mpya leo wimbo mmoja album ya kwanza na kwa kababa
isiku ekekera yake nubwate chibesa na mukunyara gwaka na none place inde bunaga ikobe kokotero kwako. So kila kitu Kenya yaboneka it's money. So lazima uwe mtu mwombezi, uendelee kuomba Mungu akusaidie kwa uimbaji wako. Waambie Mungu akupatie fefa, akupatie kibali, akushukishie nyota yako, utaenda mbele. Gusiga ntobwate byombe bya bateri. Ayebuno moteri nole kyombe kende gyonse. Ninde kyombe kya bateri yaba nena kinoptiso. We expected go korora asa abanyankongo gotera kuri kwa teretwe, but we never saw you asa gotera kuri kwa abanyankongo. Yes. Asa gotera kwa abanyankongo singeshindwa kwa live music kwa sababu hata wao wanajua singeshindwa, but the problem is sikujua kama kulikuwa na hiyo nini yenye unaenda kuperform wachuzi watu wenye wanaenda kufanya Wanyankongo. But wakati nilikuwa town, wakati walikuja nikabanyora bateri ya once pia town kwa babulinga imo kuruso, ndio waliniambia walikuwa na advertisement hapo town ya kwenda kuimba stadium. Ndio wakaniambia enda, batero yangu ikakataa. Nikantevinga bono kama wameniambia saa hii, walijua mapema wako nipigia hata simu matenga maambi yento ngetengera asigete nchungu mwana mtose nweti. So wako niambia. Ndio maana si mtobwata mangana music corporate amatera ao no mboli keta semi Society of Kenya. No. So ujiandikisha pale, but sikiza tunzi you have them. Andake asensemo ya YouTube amonechi nsemo chinde amatera ao mutana anyole amatera no ko yanyora tu YouTube. YouTube ukiruko search Ruth Nyaboke na unapata album zangu zote kutoka volume 1 mpaka manukato ndio volume 3 na email ni volume 3. Songs zangu zote nazipata YouTube. Ukisearch Ruth Nyaboke. Apart from what sevia sere byo gukora ngena ndo cross chibasa chinde cyaga cyanyara ko supporters industry yo muziki. Apart from echiro huwa kuna ma friends wangu wengine wawili watatu tu wananisupporting kutoka US. Wana wangu bakirisi binabati my friends. Leo nataka kwenda nimerekodi ngoma fulani, nataka kushoot nataka kuitoa video. Wale batatu so moyo na bako tebanga tiandu no chiri busato yote bananchi tiandu chiri bubero yote bananchi tiandu eliu. So naongezea na zangu zenye niko nayo nina toa ngoma na iweka video. Haka toji ukora ndo chibiro to bya chirango te koransa mende biro bya chire nda jambali bagoto bana mbali batumire watching live from Minnesota ni Magi Mogiti. Ruth we love hati anasoma message regaiga agote Ruth we love your music, nyimbo sana tamu sana, but naye angalia utembee na anasema aje unatembea na wao waimbaji sio wanakutakia mema tu rafiki. Okay, message kwenye rigende bya akuru kuona nere Magi Mogiti, nitaangalia vizuri hiyo message alafu nitaipitia baadaye. Ni Monday kutoka Suneka, naomba uniambie asiangalie nyuma uimbe usiangalie nyuma agote bana sana bakonyara ko konsemo chichia Minnesota Magi Mogiti message yana nyare bono agote Ruth we love your music, anasema nabarikiwa tena zaidi ani agote babono moyo kubwatira na ase mende nande muntu tabase ko itomo yo keep it up go na igakoro kuna nere Magi Mogiti chinsemo chichia Minnesota ale Minnesota na baba twa kona hote ni ga tengere tumuroberia ase emambia ayabona kero tore nseme chiga chia Ndizi TV una botambo mwanchu muligereria yagato chikumnyakana gukora amatera na arabira atatoiga ndo chena singe nche utachikunya bwa gana utokubata kabere ga sedaika ugatera gukoro kumunwa na ugatera gukoro ku elieta amatera jonda tunya kune kidogo tuka elio togo kora kurugabu litukurete ributokerega bwa semambi yabono asomuru buri bwegezinga ekera to sangire na Ruth oyibono oromoteri ime asorongorwa gusingatia abateri bakuboka bagokora bya nanya koromoteri orabunka mbono gochaka ne kina senchire mo gosende twanyara amatera irinanya ribagari yabene kunyara gusanga na bande buna tokore byegwa asomuru buri bwegezinga ndoke presenter vini asenchira yabene toko ndogo tera gokoro kwa umunwa ngurengo atero kumuno umunwa yazana batero kumoncho muligero ryo batera umunwa tumakonda batera elieta ria yeso chake na umunwa yo kuna nini Lazima mterieke wewe raundi lazima kuonekane Hey,
inabidi nisonge. Nilikuja mapema nimeketi nyuma, inabidi nisonge. Mwachumulike tena Ruth, asante sana. Nande ewe ujumbe ndio se message nengo nyora gadi anse moji ya Minnesota magiango tebana tienda basani otana maro. Ene message yako utigera. Si wote wanakutakia mema ora wasikuangushe kutoka Minnesota. Ene ujumbe nanyo ora tena kimonte beliga. Yingi ujumbe. So take care of your friends. Mwachumulike ndizi TV bonso mugusibu na botambeli tukere Jumapili botambe agana toko nyole binte byanze binte kuna nagotega gago tenga ntogotiga yaya nagotuma na korokpo ntoliko una botambe tukere Jumapili ndani ya nyuma na toko binte senchine ngabune yukore byegwa ase ensemo yorongorwa gusitwarigeri byegwa na kibateri bari turachi gukora kabitero gukora loche bito byakire Ruth engana yawo yo mwelyo okia sabateri n'abantu bonzi pi
iranirie ingana ya nene mweli no gotebanga tusabirani wote no boko but mkituombea pia sisi Mungu atafungua njia na sisi tutafaulu. Alafu njia nyingine tu support kwa njia ya YouTube, kwa njia ile yenye unaweza tu support na sisi tuinue kazi ya Mungu juu. Bila kusupporting yenu hatungeweza kufika. By the way, na pia na appreciate nikisema thanks kwa sababu mnajaribu sana kufanya kazi yenu nzuri YouTube. Wacha Mungu awabariki na msiache, endelea kuangalia ngoma zetu, endelea kusubscribe na kulike. Inarenjerea mosikuisto kwa njisidi. Ensema ya YouTube na kina kimuntago kwa nyora iningo. Ensema ya YouTube ngoro kunga rutu nyaboke. Okulikawe koleta matera announce pi. Share, endelea kucomment na kulike. Kila kitu wewe fanya na Mungu atazidi kukubariki. Na bali skali Nyasaye abaseseni sekasirimo kolenge bali moto tegererete mwezi pi. NR TV yetu endelea kuangalia TV ya nyumbani. Ukiomba ngoma yoyote unapatiwa tu. Unawatebire kubona gene semeli ya YouTube gali bono onyare koligia Ruth Nyaboke onyora mateba yoro no arega bonse pim onyare go subscribe akengere ngere gali batagali karwa kolre go to base kwe bonsi aya asenga njogotera Ndizi TV genda gali ase YouTube channel yao lika Ndizi TV News ekarwa likire Ndizi TV News na bokonyora gabu eye karwa Ndizi TV News ene go subscribe Alina wako nyorende nero lakini kolende ligie channel yako kuna Ndizi TV News ensema ya YouTube wako nyora gabu Ndizi TV News abuna wako nyara subscribe na wako nyara go invite your fellow friends banya subscribe as channel yejo eke to nyara go kina so bwama eke to go kine gonto maete na wetraye ni ntuto kubate na so bwama bintu byansi nigo biko nyara go kore kana go ikira bubono tikatobe na asante sana walimu wasanga munaintwe walimu aba munaintwe batochi go kore style gete ta wauti kwa nsema studio eke to go style gete igata na bye bye walimu nsi mwata tengera to kore asenjera gete asense melies